mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. nshuti muduteze amatwi ndabasuhuje mwese kandi mbashimira ko mwahisemo radiyo yanyu ijwi ry'amerika. muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba. abacuruzi bo mu mujyi wa Muhanga mu Rwanda barataka ibihombo batewe na ba nyir'amazu bacururizamo. ubutegetsi bwabasabye kuyasenya no kuyavugurura ntibamenyesha abo bacuruzi. mu by'ukuri niba nta mpamvu yindi ubuyobozi bugambiriye bakagombye kugira ngo ubishoboye abikore, ariko utabishoboye bakaba bamuha n'imyaka 5 cyangwa 10, ariko ntibazane kuba gahungu bavuge ngo abantu basenye bahagarike izo nzu, kuko izo nzu nizo zari zitunze imiryango yabo. uyu ni umuturage ukora ubushabitsi butandukanye i Muhanga. abahunze intambara mu burasirazuba bwa Kongo biganjemo abagore barambiwe kuba mu nkambi bategereje imfashanyo nayo itaboneka. ubu bahisemo gukora ubuhinzi kugira ngo bashobore kubona ibibatunga. Minisiteri y'ubuzima ya Espanye yatangaje ko izaha Afurika imfashanyo y'inkingo 500,000 zo gukingira ubushita bw'inkende. naho muri Sudani abakora ubutabazi barashakisha abarokotse nyuma y'uko amazi y'imvura asenya urugomero agateza imyuzure ikomeye. tuherere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Minisiteri y'ubuzima ya Espanye yatangaje ko izaha Afurika imfashanyo y'inkingo 500,000 zo gukingira ubushita bw'inkende. izo nkingo zingana na 20% by'izo ifite mu bubiko bwayo. inkuru mugezwaho na Tim Harris ishimwe. Espanye kandi yasabye ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ko nabyo byabigenza uko bigatanga imfashanyo ku bihugu bya Afurika byagezwemo n'icyo kibazo. Espanye ivuga ko bidasobanutse kuba hari ibihugu bizigamye izo nkingo nta kibazo cy'indwara bifite mu gihe ibindi byayogojwe n'icyo cyorezo kandi ntacyo bifite cyo kubitabara. ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko ubushita bw'inkende ari cyo cyorezo cyugarije isi kandi hakenewe uburyo bwihutirwa bwo kukirwanya. ni nyuma y'uko iyi ndwara yadutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwira mu bihugu bituranye. ubwoko bushya bwa virusi yitwa Clade LB bwateye impungenge ko iyi ndwara ishobora gukwirakwira kurusha. umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wavuze ko impirimbanyi y'umunyakameruni wandika ku mbuga nkoranyambaga unenga guverinoma wari waraburiwe irengero mu kwezi gushize yabonetse muri kasho ya gisirikare i Yaounde mu murwa mukuru wa Kameruni agaragaza ibimenyetso by'iyicarubozo. ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters bivuga ko abamwunganira bemeza ko iyi mpirimbanyi izwi ku izina rya Steve Akam yasubijwe muri Kameruni mu buryo bunyuranije n'amategeko avanywe muri Gabon aho yari amaze imyaka 10 atuye. bamusanze hafungiye mu mujyi wa Yaounde basanga yaramugaye uruhande rumwe afite ibibazo bikomeye byo kutabona. umuryango Human Rights Watch uvuga ko uko ameze bishobora kuba byaraturutse ku iyicarubozo kandi urasaba Kameruni gukora iperereza no kumuvuza. Akamu uzwi kandi ku rubuga rwa TikTok nka Ramon Kota anenga ku mugaragaro ubuyobozi bwa Perezida Paul Biya. iyo mpirimbanyi iherukaga kuboneka kuri video yakwirakwijwe kuri interineti yamwerekanaga ari mu mapingu kandi akikijwe n'abapolisi ba Kameruni hafi y'umupaka wa Gabon. amakuru y'ijwi ry'Amerika harakomeje. muri Sudani abakora ubutabazi kuri uyu wa kabiri basibaniraga gushaka abarokotse nyuma y'uko amazi y'imvura asenya urugomero agateza imyuzure ikomeye kurusha imaze igihe iba muri iki gihugu yose. Tim Harris ishimwe harakomeza inkuru. isenyuka ry'urugomero rwa Alabat ku cyumweru ryahitanye abantu 30 n'abandi bataramenyekana bashobora kuba bagera muri za 100. imvura nyinshi yateye imyuzure n'inkangu mu bice ubundi bisanzwe byumutse bituma ubutaka bumera nk'ibishanga. Sudani yibasiwe n'intambara imaze imyaka ikabaka 2 yahitanye abatari bake ikura abandi ibihumbi mu byabo. abagera ku bihumbi 118 bakuwe mu byabo hirya no hino mu gihugu, abandi barenga ibihumbi 300 bagerwaho n'ingaruka z'imyuzure yasenye ingo itera n'ikwirakwira ry'indwara zirimo kolera. hiyongereyeho n'inzara y'igikatu. none iyi myuzure yatumye abatanga imfashanyo batabona uko bagera ku bazikeneye. bari basanzwe bafite iki kibazo kubera intambara ishyamiranyije ingabo za leta n'abayigometseho ba Rapid Support Forces, none byarushijeho kuzamba.
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima PAM ku cyumweru ryatangaje ko imfashanyo y'ibiribwa yari yashoboye kwambuka umupaka wa Altina igera muri Darfur ya ruguru kuva mu kwezi kwa karindwi hagati, ariko yazitiwe n'imyuzure bituma badashobora kuyigeza aho itangirwa. Abaturage 100 hamwe n'abasirikari biciwe muri Burkina Faso rwagati mu gitero cyagabwe mu mpera z'icyumweru ku mudugudu n'abajihadiste bakorana na Al-Qaeda. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press bivuga ko inzobere mu karere yavuze ko icyo gitero ari kimwe mu byahitanye abantu benshi muri uyu mwaka muri iki gihugu giherereye muri Afurika y'Iburengerazuba cyugarijwe n'amakimbirane. Wasim Nasser, impuguke mu karere ka Sahel akaba n'umushakashatsi mukuru ku bijyanye n'umutekano mu kigo Sofan, yavuze ko habaruwe imirambo itari munsi y'100 yabonetse mu mashusho ya video kuri icyo gitero. Nasser yavuze ko kuwa gatandatu abaturage barimo gufasha abashinzwe umutekano guca imiringoti kugira ngo barinde ibirindiro by'abashinzwe umutekano ubwo abarwanyi bagize itsinda rya GNIM babarasagaho. Minisitiri w'umutekano muri Burkina Faso Mahamadou Sana yavuze ko abishwe barimo abasirikari n'abasivile. Ayo yari amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Harakoze Tim Harris ishimwe wumfashije kuyabagezaho. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Ku mbuga nkoranyambaga adresse yacu ni VOA Radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Radio Ijwi ry'Amerika, nk'uko nari mbabwiye, tugiye komereza ibiganiro mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amakuru rero tukayahera mu Rwanda. Abacuruzi bo mu mujyi wa Muhanga barataka ibihombo batewe na ba nyiramazu bacururizagamo. Ubutegetsi bwabasabye kuyasenya no kuyavugurura, ntibamenyesha abo bacuruzi. Ni umugambi wo kuvugurura umujyi. Kugeza ubu hari ababuze aho berekeza, abandi bagahitamo gukodesha ayandi mazu bahenzwe. Eric Bagirubusa yamanutse i Muhanga adutegurira inkuru ikurikira. Mu masaha ya 3 za mu gitondo ku manywa y'ihangu kuri uyu wa kabiri, Ijwi ry'Amerika yigereye ahantu abakozi bari hameze nk'itongo hahoze inzu ziciriritse. Barahatunganya beneho bitegura kuhazamura igorofa. Ni neza ku muhanda munini Kigali Kanyaru. Aha kimwe n'ahandi hahoze hakoreramo abacuruzi batandukanye. Bavuga ko ubutegetsi bwabatunguye bubasohoraho bakoreraga nta nteguza. Bakemeza ko ba nyiramazu basabwa kuyavugurura cyangwa kuyasenya bakubaka bundi bushya mu kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi batigeze babamenyesha, ahubwo bo bagakomeza kubishyuza amafaranga y'ubukode. Uyu mucuruzi utifuje kugaragaza imyirondoro ye kubw'impungenge z'umutekano we asanga ibyababayeho bitari bikwiye. Twarahungabanyijwe pe, ntago ari byiza. Nawe reba nyine kuba wacuruzaga ufite clientele, ufite abakiriya, uri kwiseta wizeye ko uzakomeza ugakora nta kibazo, ugatungurwa nyine no kugira ngo baze bashyireho igipapuro ati ntabwo mwemerewe gukoreramo hano, tugiye kuhasenya. Wenda ni itegeko rya leta ariko ntabwo baduteguje, byibuze niyo baduha n'amezi n'atatu yo kwitegura. Kubw'uyu mucuruzi ibihombo ni byose. Twarahombye pe. Urabizi alimantasiyo zibamo amata, zibamo imigati, zibamo amafromaje, zibamo amatofu, zibamo biki byose, ibyo byose bimwe twarabijugunye. Mu bikorwa by'ubucuruzi Ijwi ry'Amerika ryabonye byafunzwe hano mu karere ka Muhanga harimo n'inzu zacuruzaga imiti. Uyu yakoreraga imwe muri za farumasi zafunzwe. Avuga ko byadutunguye kubera ko nta rwandiko twabonye, ariko birashoboka ko nyiri inzu we bitamutunguye. Kuva ku itariki 6 ntabwo turi gukora, ko tubategereza ko batwemerera gukora ahandi ku yindi nzu bitewe n'ubwoko nyine bw'iyo bizinesi dukora. Aha mu karere ka Muhanga yaba umucuruzi wakodeshaga ndetse na ba nyiramazu yafunzwe, biragoye ko wabona uwagira icyo gutangariza yisanzuye. Nugerageza gutinyuka ntabura kuvuga cyebaguza. Bakavuga ko badashaka kwiteranya n'ubutegetsi. Nta numwe mu bafite amazu yafunzwe wemeye kugira icyo adutangariza. Bamwe twabahamagaraga twamara guhura nabo bakatubwira ko bagize icyo batangaza byabagiraho ingaruka, ubundi baduha gahunda yo guhura nabo bakatubwira ko bitagishobotse. Tuganira n'abayobozi b'akarere ka Muhanga badutangarije ko
abacuruzi babagejejeho ibibazo bagiranye na ba nyir'amazu. Bwana Gilbert Nshimiyimana, perezida wa njyanama y'akarere ka Muhanga, yatubwiye ko muri iki cyumweru biteguye kuba hagati y'impande zombi zifitanye ibibazo. Ntabwo ari kera rwose, ntabwo birenga iminsi 2 cyangwa 3 tutabikoze ngo bahure baganire, twumve uwarenganye, ikibazo cye tucyumve, tugihe umurongo. Njyewe ikibazo nanagejejweho ni icyo ngicyo cy'abacuruzi bakiriye amafaranga y'ubukode bucya basenya. Rero narabyumvise numva ntabwo byaba ari byo, birasaba ko ukuri kwabyo tuzakumenyera muri iyo nama. Ijwi rya Amerika yanavuganye n'abahagarariye urugaga rw'abikorera mu murenge wa Nyamabuye ubarizwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Bwana Theophile Nkundi yubakuriye yavuze ko baba ba nyir'amazu ndetse n'abacuruzi bagiye bakorana inama n'ubutegetsi mu bihe bitandukanye bagahuriza ku gikorwa cyo kuvugurura umujyi. Yavuze ko ibyo abacuruzi batangaza bitari mu kuri. Umuntu wese nyine ashobora kuvuga ibyo ashatse bitewe n'uruhande yumva abogamiyemo cyangwa arimo, ariko batagize ibintu byo gushaka yenda kubeshya. Izo nama zose nkubwiye byagiye bivugwamo n'aba nyir'amazu ubwabo bari no muri izo nama, n'abacuruzi barimo bakabwirwa ko bagombye kuvugurura. Bwana Nkundi akavuga ko mu rwego rw'iterambere habayeho abananiwe kugendana n'impinduka. Ibyo nawe kandi urabizi nk'umuntu intellectuel, impinduka kandi uburyo iterambere biragendana. Hari ababyumva neza, hari abifata, hari n'abatabyumva na gato baba batanabishaka kwishakira inyungu ze bwite. Ntabwo kuvuga ngo uracururiza mu nzu imvura igwa ikakugwira wakwifuza kuyigumamo koko. Umwe mu bafite amazu ugiye gutangira kuzamura igorofa wanze kugira icyo adutangariza ntiyabuze kuduhamiriza ko hari abacuruzi batunguwe no gufungirwa ibikorwa byabo ba nyir'amazu batarabateguje. Kubw'uyu muturage ukora ubushabitsi butandukanye i Muhanga agasanga bene amazu bagahawe igihe gihagije bigafasha impande zombi. Mu by'ukuri niba nta mpamvu yindi ubuyobozi bugambiriye bakagombye kugira ngo ubishoboye abikore, ariko utabishoboye bakaba bamuha n'imyaka 5 cyangwa 10, ariko ntibazane kubagaho ngo bavuge ngo abantu basenye bahagarike izo nzu, kuko izo nzu nizo zari zitunze imiryango yabo. Umujyi wa Muhanga kimwe n'indi mijyi yunganira umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali iri ku nkundura y'iterambere rigomba gusiga ivuguruwe, inyubako zigakurikiza igishushanyo mbonera cyagenewe buri mujyi. Nitwabashije kumenya umubare wa nyawo w'abasabwa kuvugurura cyangwa gusenya bakubaka bundi bushya. Gusa isoko zacu zikemeza ko inzu yose y'ubucuruzi iri ku muhanda mpuzamahanga mu mujyi wa Muhanga igomba kuba ari igorofa igeretse. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Yabaye isubizo cyacu, radiyo Ijwi rya Amerika mu guterera igihugu cy'u Burundi, yabaye isubizo cyacu. radiyo Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Tushimire Eric bagira ubusa kuri iyo nkuru hamaze kutugezaho. Nshuti mukurikiye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika mu mwanya muri za nkuru zihariye ku matora y'uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turaza kureba uruhare rw'Abanyamerika bakomoka muri Aziya. Reka ariko tubanze tunyarukire mu Burundi, aho urubyiruko rurimo gukora rusansoma y'abaturage amazu, ubuhinzi n'ubworozi rwitotomba. Barasaba leta kubabonera ibyo bakeneye byose kugira ngo bitegure babashe gukora iyo rusansoma mu buryo bunoze. Turayisomerwa inkuru y'Ijwi rya Amerika y'abateguriye ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi, murayigezwaho na Desire Hatungimana hari i Kigali mu Rwanda. Ahatandukanye mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu hagati, abakunzi b'Ijwi rya Amerika haranga umwiheburo mu bategerezwa gukora rusansuma y'abanyagihugu, inyubako, uburimyi n'ubworozi. Bamwe n'udusakoshi twabo bari baryamye hasi ku zuba, ubona ko ikigoyi kibarembeje. Abagifise utuguvu nabo hari abari mu turwi, abandi umwe ahava agenda agaruka. Hari n'ababazanya ico bokora bijijanye imitima ku ngingo yo kwitahira. Mu myidogo myinshi bibaza uwo bakura ku ruzuba n'inzara by'iminsi 4, ubona ko benshi barambiwe. Ugerageje kwegera ngo muvugane akanka kuvuga ku gutinya umutekano wiwe. Abemeye kuvuga babicishije mu kwandika ubutumwa bugufi bwa WhatsApp, bose ntibashima ko umwidondoro wabo umenyekana. Uyu ni uwo mu ntara ya Ngozi, hari isaha 9, yagize ati: "Nibara tumaze indwi yose atanamazi tunywa, nukuri nitubona ivyo ari vyo." Ku Mikoni muri komine Bukinanyana y'intara ya Cibitoke, abakunzi b'Ijwi rya Amerika bahahuriye n'abagiye kurondera ico bihembuza. Ni nko ku birometero birenga 4 uvuye Butara, aho baronkera inyigisho.
uwavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika yagize ati nk'ubu twari tuje kurondera ibyo turya turabibuze, nta kintu na kimwe turaronka, nta n'igikoresho na kimwe baraduha, nukota izuba gusa. Abava kure bamaze kwitahira kubera kurambirwa. Yamara jewe mu kanya ndataha kuko mbona umengo ni ingorane gusa. Kurarira ibitumbura numva vyandambiye. Ubu twahaye izina rya Nivyindavyi Clemence n'uwo mu ntara ya Muyinga. Amaganya n'umwiheburo kuri iyi rusansuma abisangiye na mugenzi we wo mu kandi karere. Ejo twaratonze, twari twamaze gutaha, baca batubwira ngo dutahe kandi bazobituzanira ku makomine. Ubu tuvugana bariko batubwira yuko twosubira kubitorera kuri province. Umva mu mutwe twaramaze kuruha, ntitoronka n'ingene tunabivuga n'ukuri. Yaba ari bikunda umuntu yobihevye kweri. Umuntu yofuma aja kuritera avuga ati ndiko mfasha igihugu, hakuja kuritera uvuga ngo uriko ukorera iki, ugasanga wimaze. Umunyagihugu akurikirana uko ivya rusansuma biriko birakogwa yibaza nimba abariko batunganya ibikorwa boba bazi ico barondera. Ubwabo uwo babwira turabarungitse muri mission bakabarungika atani ikintu kimwe kibaho babahaye ukwezi kugakunkumuka, barumva ubwo bushobozi koko bo bukora bativye badakoze ibidakorwa. Uwo muntu nta nikinga, afise abana, afise umuryango, bariyumvira koko kw'ivyo hari akamaro bizogira. Mwishirahamwe ry'ugwaruka nyafrika mparanira amajambere AGP bavuga ko ibiriko biraba bari mu gikorwa ca rusansuma bibabaje kandi bari mu gikorwa c'iteka ry'igihugu. Bongera koko imyidogo atari kuri abo bonyene, hariho n'abajejwe kubagaburira mu nyigisho basanzwe bahabwa nabo nyene bavuga bati tuzorihwa nande, ko baje bakatubwira gusa ati nimutegura ifungurwa nta bodo commande ntaki. Turabona ko abajejwe logistique bakwiye kwicara hamwe bagatunganya ibikorwa nk'uko bama babitunganya kugira ngo vy'ukuri tuzoronke umwimbu mwiza wizova muri rusansoma. Eric Nsengimana arongoye iryo shirahamwe ry'ugwaruka nyafrika AGP asaba abajejwe gufata ingingo ko hokugwa ikibereye ku neza y'igihugu. Turibaza ko hariho abari imbere batabitunganije neza, turasaba ko bokugwa mu maguru masha kugira hajeho ababimenyereye bashobora kudushikana ku hangiro leta y'u Burundi yari yashatse ko dushobora gushikako. Nayo kubafise mu minwe igikorwa cyo gutunganya rusansuma rw'abantu, inyubako, uburimyi n'ubworozi abahamagarira kwitwararika ko ari igikorwa cyo kudafata minenerwe. Abajejwe rusansoma uno munsi iyirikira kogwa vy'ukuri bo bifata mu ntoke, muri ko muraraba bose nka bose ntazo so aridoga bidoga kubera iki biri gubusa, bagenda kurya bakarya ibintu bidakwiye ugasha usanga vy'ukuri ntibafashwe neza. Turasaba ko abajejwe rusansoma bofata neza bari muri rusansoma, nibabahe uburyo bukwiye n'ibikenewe kugira ngo turonke umwimbu ukwiye, kuko iki ni igikorwa c'igihugu kitari co gufata mineneko. Baze badushikirize ibiharuro nyezina bishobore kuba ibiharuro mfatirwako. Rusansuma nyezina y'abanyagihugu, inyubako, uburimyi n'ubworozi yari yatanguye kuri wa 25 Myandagaro uyu mwaka, igeze kuri uyu wa 27 Myandagaro hari abataroronswa igikoresho na kimwe. Abo bamaze kugira ico bahabwa bafise umwambaro w'umupira n'udukarata tw'umwidondoro. Ikijanye n'amatelefone bategerezwa gukoresha n'ibindi bigendanwa babwirwa ko ari ukurindira, mu gihe ku mugoroba wo kuri wa 26 Myandagaro bamenyeshejwe ko bariko batunganya neza ubuhinga buzokoreshwa muri ico gikorwa. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ibiganiro vya radio yanyijwi rya Amerika birakomeje. Noneho tujye muri Tanzania aho abarundi barenga 70 bacumbikiwe mu nkambi ya Nduta
bari muri gereza nkuru ya komine Kibondo bafungiye impamvu zitandukanye zirimo ubujura n'ubugizi bwa nabi. Inkuru y'umunyamakuru James Jovin. Bamwe muri izo mpunzi bafashwe n'igipolisi cyo muri komine Kibondo bagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi no mu baturanyi, ubusuma, injyane z'abubakanye no gusohoka inkambi mu gihe bitemewe n'amategeko. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, umuyobozi mukuru w'igipolisi muri komine Kibondo ACP Michael Komwe yashimangiye ko benshi muri izo mpunzi bafashwe mu isakwa ry'abagizi ba nabi. Kwa tunafanya misako ambayo ni ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali. Mu kiringo c'ukwezi kumwe gushize twarakoze isakwa z'abagizi ba nabi zitandukanye, zimwe twazikoze giturumbuka mu nkambi no mu baturanyi. Tubikora twisunze amategeko kandi mu ntumbero yo kubungabunga umutekano. Muri ico gikorwa twarafashe abantu barenga 90. Abo mu nkambi ya Nduta twafashe abantu 73. Turakora amatohoza, abo dusanganya amakosa baca bajanwa kuri sentare, abandi tukabasubiza mu nkambi. Hari n'abandi 2 twasubije mu gihugu cyabo cy'u Burundi, n'abanyarwanda 3 twasanze mu gihugu cya Tanzania mu nzira zitemewe n'amategeko, twarabashikirije mu gihugu cyabo. Ambao Warundi 2 tuliwarudisha kwao, Abanyarwanda 3 pia nao tuliwarudisha kwao. Muri ico kiganiro ACP Michael yavuze ko benshi muri izo mpunzi bafunzwe iby'agateganyo mu gihe bazoca bajanwa gucibwa imanza muri sentare ya komine Kibondo. Muri bo abagabo ni 70, abakenyezi ni 3 gusa, bose bari munsi y'imyaka 45 y'amavuko. Yashimangiye ko polisi ya komine Kibondo yafashe iyo ngingo yo gukora isakwa ry'abagizi ba nabi nyuma y'ikibazo cy'umutekano muke wamoyibonekeje mu nkambi ya Nduta hamwe no mu baturanyi, hanyuma bikagira ingaruka mbi mu miryango. Gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta, mu gihe kenshi abafungwa bahohoterwa bakanyagwa ibintu n'amafaranga basanganwa. Ikindi bavuga ko abasigara mu nkambi ata makuru baronka akwiye mu bijyanye n'impunzi zijyanwa gufungwa mu busho butandukanye mu ntara ya Kigoma. Urashobora kurenga inkambi gusa ukijabuka ujya mwonga bita Ndorobo ukabura afashwe, mugabo ako kubaza ikintu na kimwe bagira ko bagukubita, batanakubajije bakuruhukiriza hehe mu gasho. Baganda dushitse mu nzira baradufata ngo murabarundi, baradukubita ati ngaha nta barundi bemerewe kugira ntigusohoka inkambi, ngo abarundi mugume mu nkambi nyene. Baratubwira ati none mwebwe timuva mu nkambi kubera iki? Ngo hiyo ntibapokeza. Natwe tuvuga ati baradupokeza mugani badupokeza bidakwiye. Turahafise impungenge cyane kandi ubwoba buriho bwishi cyane, kuko turaryama tukaza twumva akugi karamijutse, umugabo wawe bakamutwara, bamutwaye ntumenya ngo bamutwaye hehe. Mu gitondo ugiye kuyikora ku bajejwe inzego baraguhakanira ko ata muntu baherutse kuza gutora mw'iyo zone n'iyo village ko atayo bazi. Ibibazo by'impunzi byo kwagirizwa amakosa, gufungwa, kuburirwa irengero no kwicwa byama byabaye hafi buri gihe mu nkambi za Nduta na Nyarugusu minsi yose, gutyo bigatera umutima uhagaze abakenyezi mu gihe atamahoro bagira mu mutima. Hari n'umugabo nk'ubu namwe ndabo ufise n'ibikomere bamufatiye hiyo baramurekura bamuciye 50, bari 2 bo baca 65. Uwundi mugabo baciye ko acaraza arabigurana ino barabashira. Urumva rahanukuri twebwe sinzi ngene tugiye kubaho. Induta twebwe ngaha inkambi Induta abagabo ni benshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera indya kugira ngo bafashe umuryango. Mu bitigiri bitangwa n'igipolisi mu ntara ya Kigoma, hafi impunzi 95 barafungwa uko umwaka utashe, bazizwa hanini kubangamira umutekano mu nkambi no mu nkengero zazo. Kuva mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Ibiganiro byacu birakomeje tuva muri Tanzania, aho dushimira James Jovin kuri iyi nkuru hamaze kutugezaho. Turaza gukomereza inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko nabibabwiye, ariko mbanza mbibutse aho mudukurikira. Radiyo yanyu ijwi ry'Amerika muyikurikira
kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi mu Rwanda no kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Naho muri Uganda mudukurikira kuri Voice of Muhabura ni kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro. Ibiganiro byacu rero bigiye gukomeza nk'uko nari mbivuze tuza inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko mu rwego rw'inkuru zihariye ku matora y'umwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko nabibabwiye rero tugiye kurebera hamwe uruhare rw'abanyamerika bakomoka muri Aziya. Ibi murabigezwaho na Thomas Kamirindi. Amabarura y'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekana ko abakomoka muri Aziya ari bo biyongera vuba kurusha andi moko, n'abatora babaturukamo niko bimeze. Byagaragaye cyane cyane mu matora y'umukuru w'igihugu abiri ya nyuma aherutse mu 2016 no mu 2020. Mu matora y'inteko ishinga amategeko yo mu 2022, Leta ya California iri mu burengerazuba bw'igihugu yari ku isonga mu zifite abaturage benshi bava muri Aziya bageze mu kigero cyo gutora. Ikurikirwa na leta za New York mu burasirazuba na Texas mu majyepfo. Muri rusange muri uyu mwaka mu gihugu cyose abanyamerika bafite imizi muri Aziya bageze mu gihe cyo gutora bagera kuri miliyoni 15. Ijwi rya Amerika yasanze mu mujyi wa Houston muri Texas umwe muri bo, umutegarugori JJ Clemens ukomoka mu Bushinwa. Numva ko nta shyaka iryo ari ryo ryose rishobora kwirengagiza abanyamerika baturuka muri Aziya. Nyamara rero 42% batangaza ko nta shyaka na rimwe ryigeze ribegera muri ibi bihe byo kwiyamamariza amatora yo mu kwa 11 gutaha. Kuri Daniel Wong nawe ukomoka mu Bushinwa, ntibazi ibipfa n'ibikira muri politiki. Yigeze gutorwa mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze. Ijwi rya Amerika nawe yamusanze Houston muri Texas. Ntabwo tuzi kwishyira hamwe, ntidusobanukiwe uko politike ikora muri iki gihugu. Abakomoka muri Aziya ntibamenyereye gutanga impano mu mashyaka, ntibumva uko bikora. Nubwo bimeze gutya ariko ibipimo by'ibarurishamibare byo muri uyu mwaka w'2024 byerekana ko abenshi muri aba baturage bafite inkomoko muri Aziya bavuga ko ari abayoboke b'ishyaka ry'abademokrata. 22% bo bemeza ko ari abo mu ishyaka ry'abarepublikani, naho 31% basobanura ko nta shyaka na rimwe barimo. Cyangwa ibindi twababwiye rero ni uko abantu bo muri Kongo, abantu barenga 100 b'abasirikare biciwe muri Burkina Faso rwagati mu gitero cyabaye mu mpera z'icyumweru. Mwakoze rero kudutega amatwi. Engineer Chang niwe wari uri ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema, Eugenia Mukankusi kuri mikoro. Mugira ibihe